Ove godine kompanija Sonoko preradila je 1,2 miliona tona šećerne repe i od toga smo dobili 170.000 tona šećera. Klimatske promjene koje se dešavaju u godišnjoj proizvodnji repe, u ovoj godišnjoj proizvodnji šećerne repe, moram da kažem da je ipak bila uspešna godina, s obzirom da su sve druge kulture podbacile. Mislim da je petogodišnji prosek koje je ove godine šećerna repa dala sa nekih 54 tone po hektaru i 16,5% digestije odličan rezultat za naše proizvođače, a to je zato što smo u suštini koristili našu tehnologiju i u principu sa našim poljoprivrednim proizvođačima radili na tom planu da tehnologijom proizvodnje odbrane se od svih klimatskih promjena i u suštini kontrolišu svoju proizvodnju. I ovaj današnji seminar iskoristit ćemo za edukaciju naših poljoprivrednih proizvođača da nastavimo sa dobrom i kvalitetnom poljoprivrednom praksom za što uspešniju proizvodnju šećerne repe. Ove godine očekujemo da ćemo povećati broj hektara na 25.000 hektara. Sa našim farmerima smo već dogovorili uslove da ćemo ostaviti kao i prošle godine, tako da mislim da imamo jako dobar potencijal da i sljedeće godine imamo uspešnu i kvalitetnu proizvodnju šećerne repe i šećera. Sonoko će i ove godine podmiriti domaće tržište sa šećerom, a pokušat ćemo i da budemo konkurentni na tržištu u regionu, a sljedeće godine planiramo da povećamo naše količine u regionu izvoza, a naravno da obezbedimo sve količine za domaće tržište. Istraživačko-razvojni centar je u ovoj godini nastavio sa istraživanjima i radom na unapređenju tehnologije proizvodnje šećerne repe i na promovisanju te tehnologije zajedno sa kolegama iz sirovinskog sektora. Zahvaljujući upravo ovoj tehnologiji proizvodnje i njenoj primjeni na pretežnom delu površina ove godine, mi smo ostvarili izuzetne rezultate kako po prinosu, tako i po kvalitetu korena šećerne repe u odnosu na neki prethodni period. Dakle, sprovedene su mere zaštite pravovremeno i sa pravim sredstvima, tako da bez obzira na ove loše vremenske uslove koje smo imali ove godine, ostvarili smo prosečan prinos koji je na nivou petogodišnjeg proseka. Dakle, to je negde oko 54 tone po hektaru šećerne repe sa digestijom oko 16,5. Fokus rada Istraživačkog centra u narednom periodu će biti na pronalaženju alternativnih tehnologija proizvodnje, pre svega zbog potrebe koju nam nameće Evropska unija, a to je u stvari ukidanje aktivnih materija s jedne strane, a s druge strane stvaranja rezistentnih sojeva određenih patogena. Na današnjem seminaru o proizvodnji šećerne repe smo predstavili novi priručnik o gajanju šećerne repe, koji je sačinio tim koga čine stručnjaci Istraživačko-razvojnog centra i eksperti iz različitih oblasti proizvodnje šećerne repe. Cilj ovog priručnika jeste da se proizvođačima na jednom mestu ponude sva rešenja u pogledu tehnologije proizvodnje koja će im omogućiti da unaprede svoju proizvodnju, da ta proizvodnja bude stabilnija i konkurentnija.